Kuri uyu mugoroba wa tariki 28 z'ukwezi kwa 2025 muri village Urugwiro, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda haterana inama y'abaminisitiri y'ubuyobozi na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama igiye kugaruka ku ngingo zitandukanye zigize imibereho y'abanyarwanda, harimo ingingo y'umutekano, ubuzima, imibereho rusange y'abanyarwanda n'ibindi byinshi cyane biraza kuganirirwa muri imyanzuro. Hanyuma harabanza gusuzumwa ku myanzuro yabaye mu nama y'ubushize, hanareberwa hamwe rero uko igihugu gihagaze mu gihe dusoza umwaka wa 2025 muri rusange. Ni inama iyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame. Hagati aho ariko nakubwira ko inama iri kubera mu biro bya perezida Paul Kagame muri village Urugwiro, akaba ari naho ku munsi w'ejo habera ikiganiro n'abanyamakuru nacyo cyagarutse ku ngingo zitandukanye zibanze cyane cyane ku mutekano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye, Congo, igihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku biganiro biri kubera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'amakuru yagiye agaragara mu masaha y'igicamunsi uyu munsi yavugaga yuko tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12, ni ukuvuga uku kwezi tugiye kwinjiramo, perezida Kagame ndetse na perezida Felix Tshisekedi bazahurira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashyira umukono ku masezerano agamije kurangiza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi muri rusange. Ni ukuvuga ko rero iyi nama y'abaminisitiri iraza gufatirwamo ingingo zitandukanye n'ibyemezo bikomeye cyane bigaruka ku buzima bw'igihugu cy'u Rwanda. Birashoboka ko hari abayobozi bashobora kuza guhagarikwa cyangwa se guhindurirwa imirimo, cyangwa se hakaba n'abandi bashobora kuza guhabwa indi mirimo nk'uko bisanzwe bigenda, cyane cyane inama y'abaminisitiri yateranye cyangwa se akagaruka ku ngingo zitandukanye, agafatwa imyanzuro itandukanye. Abizi ko hakunze kuzamo amateka, iteka rya perezida, iteka rya minisitiri w'intebe, iteka rya minisitiri w'ubutabera ufite mu nshingano ubutabera n'ibindi byinshi cyane. Reka tubitegereze, ndetse kandi akenshi n'igihe yagira guca umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agatanga imbabazi ku mfungwa n'abagororwa, cyane ko abyemererwa n'amategeko. Abanyarwanda benshi rero bategerezanyije n'amatsiko menshi cyane kumenya ngo imyanzuro y'inama y'abaminisitiri rero ni iyihe, ibyemezo byafatiwe muri inama y'abaminisitiri yayobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni ibihe, ibyaganiriweho rero ni ibihe. Byose rero natwe turakomeza kubikurikirana kugeza ubwo iyi myanzuro iraza gusohoka, turaza kuyibagezaho 5 kuri 5. Hagati aho ngaho nkubwira ko n'ubundi ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagarukaga ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'umutekano w'u Rwanda, ndetse n'imibanire, ni ukuvuga ububanyi n'amahanga na diplomasi by'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye. Ku munsi w'ejo rero akaba perezida Paul Kagame yaratangaje ko ibihugu by'i Burayi byifuza ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa, byirengagije ko ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gifunze, ndetse hari n'umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu ukanateza umutekano muke mu karere. Mu kwezi kwa 10/25 Ubufaransa bwateranyije inama igamije gushaka uko ibikorwa by'ubutabazi bugenderwa abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Perezida Emmanuel Macron avuga ko mu gihe gito ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa kugira ngo imfashanyo zigere ku bo zigenewe. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku munsi w'ejo kwa 27 Ugushyingo 2025, perezida Paul Kagame yavuze ko ubu bidashoboka kunyura mu kirere cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ikirere gifunze. Ati indege ntabwo ziguruka mu kirere cy'uburasirazuba bwa Kongo nk'uko guverinoma ya RDC yafunze ikirere cyabo, none urashaka gufungura ikibuga cy'indege ahantu ikirere gifunze? Abanyaburayi bavuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23 n'abandi babari inyuma. Perezida Kagame yasobanuye ko kuva mu bihe byashize FDLR ifite ibice byinshi cyane igenzura mu burasirazuba bwa RDC. Ati guverinoma ya RDC, FARDC na FDLR, mu by'ukuri FDLR igenzura ibice byinshi cyane kuko buri munsi babaga bahanganye na M23, na mbere yuko bariya bagenzura ikibuga cy'indege bahagera. Perezida Macron Emmanuel yigeze agira icyo ashaka kuvuga kuri FDLR. Uzi impamvu se? Hari amateka maremare hagati y'iyo FDLR n'abo bandi bo mu Burayi. Yashimangiye ko abagenzura ikibuga cy'indege cya Goma batari M23 n'abo bo mu Burayi bagenzura FDLR. Ati niyo mpamvu rero ntacyo bajya bavuga kuri FDLR. Uzabibona igihe cyose iyo havuzwe ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, bagera kuri FDLR bakongorera badakeneye ko babyumva. Hanyuma perezida Paul Kagame yasobanuye ko ku ruhande rwa guverinoma ya RDC hari abantu bamwe bafite uruhare muri ibi bikorwa bibi, atari guverinoma yose. Yashimangiye ko abanyamurayi bafite uruhare rukomeye cyane mu mateka ashaririye u Rwanda rwanyuzemo kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ati niba abibwira ko bashobora kuducekesha ngo tureke kuvuga uruhare rwabo mu bibazo bikomeye cyane bishingiye ku mateka byabaye hano mu Rwanda bikambuka muri Kongo, aho ubu hari imvugo z'urwango
bikozwe n'abayobozi n'abo bandi bo mu Burayi, bagashaka rero kubipfukirana ndetse ntibashake no kubivugaho, hanyuma bakavuga kuri Goma M23 n'abandi bayigenzura, ariko aho byavugiwe hari n'abo bandi bagenzura guverinoma ya RDC na FDLR. Niyo mpamvu rero nta muntu ushaka kuvuga kuri FDLR. Perezida Paul Kagame yahamije ko mu gihe abanyaburayi bakwifuza ko abantu basubiza amaso inyuma bakareba uruhare rwabo mu mateka ashaririye y'u Rwanda n'akarere rurimo muri rusange, nabyo bishobora gukorwa. Umujyi wa Goma wafashwe ku 27 Mutarama 2025 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje ingabo za FARDC SADC ndetse n'abarwanyi ba M23 baje kubatsinda bakabavana muri ibi bice. Hanyuma nkubwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko umuryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'1973 kugeza mwaka w'1994 wifatanya n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira umutwe w'iterabwoba FDLR. Mu mpera z'ukwezi gushize ibinyamakuru byatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo RDC ashaka kwifatanya n'abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda barimo abo umuryango wa Habyarimana mu kuvugurura FDLR. Ikigamijwe mu kuvugurura FDLR no kugira ngo izagire ubushobozi bwo gukuraho leta y'u Rwanda n'umugambi uhura n'amagambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze mu mpera za 2023 ubwo yarahiriraga gutera u Rwanda yifatanyije n'abanyarwanda bashaka impinduka. Aya makuru ahamya ko mu mavugurura ya FDLR umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Luc ariwe uzayibera umuyobozi mukuru, kandi ko izaba igizwe n'abandi banyamuryango barimo abo mwihuriro RNC ryashinzwe na Bwana Kayumba Nyamwasa, abajenosideri n'abiyise guverinoma iri mu buhungiro bayobowe na Padiri Thomas Nahimana. Kuvugurura FDLR byongera kubafasha isanzwe ihabwa na leta ya Kongo, kuko imaze igihe kinini cyane ifatanya n'ingabo z'iki gihugu zikayiha intwaro, amafaranga n'ibiribwa n'imyitozo ya gisirikare. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku 27 Ugushyingo 2025, Perezida Kagame yatangaje ko leta y'u Rwanda imaze igihe imenye ko umuhungu wa Habyarimana n'abandi bari mu buhungiro i Burayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana na FDLR bakayitera inkunga. Ati mu bihe bya vuba imyaka cyangwa se amezi, umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bahunze baba i Burayi muri Amerika bari muri gahunda ya FDLR kandi bayishakira abarwanyi bayiha amafaranga bashyigikiwe na Perezida wa RDC ubwe. Yavugaga ahangaha Perezida Felix Tshisekedi. Perezida Kagame yatangaje ko aba banyarwanda bagiriye uruzinduko nyinshi cyane Kinshasa muri RDC kandi ko leta y'u Rwanda yakurikiranye ibikorwa byabo. Ati bahawe ubushobozi kugira ngo rero babigiremo uruhare hamwe n'ababayi abayobozi muri guverinoma bahunze mu myaka 20 ishize. Nanone kubera gukorana na FDLR cyangwa se ibindi bikorwa bituma guverinoma idakomeza ibikorwa. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko ibi bifitanye isano n'uburyo bamwe mu bayobozi b'i Burayi abo umuryango wa Habyarimana n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 bakingira ikibaba FDLR. Atari ko kumva abantu bavuga ngo FDLR ni abantu bangahe, iyo twinubira FDLR aba bajenosideri nta nubwo tubikorera mu muhezo. Ati bongererwa imbaraga n'ubufatanye bagirana na leta ya Kinshasa cyangwa se bamwe mu bayobozi b'i Burayi bayikerensa byeruye. Muri Kamena 2025 FDLR yari igizwe n'abarwanyi bari hagati y'7,000 mu rwego rwa gisirikare bayobowe na Pacifique Ntahungu kazwi nka General Omega, mu rwego rwa politike bayobowe na Lieutenant General Victor Byiringiro. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe gutasi ku mari FIC rwatangajwe kugeza tariki ya 14 Ukwakira 2025 General Omega na Lieutenant General Byiringiro babaga muri teritwari Walikare ndetse mu ntara ya Majyaruguru, kuko amakuru yakomeje kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma makuru yacu reka nyasoreze kuri inkuru nziza hagati y'u Rwanda na RDC, mbabwira ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yemeye guhurira na Perezida Paul Kagame Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gitaha. Leta ya Amerika imaze igihe igerageza guhuriza abakuru b'ibihugu i Washington DC kugira ngo basinye amasezerano ya nyuma aherekeza amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC kuva tariki 27 Kamena 2025. Byari byarateganyijwe ko Perezida Kagame na Felix Tshisekedi bazahurira i Washington DC tariki 23 Ukwakira, ariko ntibyashobotse kuko intumwa za RDC zanze gushyira mu mukono ku mushinga amasezerano y'ubufatanye mu bukungu. Ubwo u Rwanda na RDC byemeranyaga kuri uyu mushinga bikanawushyiraho umukono tariki ya 7 Ugushyingo. Icyizere cy'uko abakuru b'ibihugu bazahurira i Washington DC vuba cyariyongereye. Gahunda yimuriwe ku itariki ya 13 Ugushyingo ariko nabwo isubikwa.
ku munota wa nyuma kubera impamvu zitamenyekanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yasobanuye ko Perezida Kagame na Felix Tshisekedi bari baremeye guhura. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abanyamakuru kuri 27 Ugushyingo yemeje ko yiteguye kujya Washington DC kuganira kwemeranya cyangwa se gusinya kuko u Rwanda ruhora rwiteguye gukora ibyo rusabwa kugira ngo amahoro aboneke. Ati nababwira ko ibijyanye no gukererwa ibyo bitaturuka ku Rwanda cyangwa ngo urugero aho rurira nabyo, ndagira ngo rero mbihamye ati byaba ku wundi, twebwe turategereje. Ati bari kuvuga ngo byashoboka mu ntangiriro z'Ukuboza. Ntabwo nzi niba ejo umuntu atazavuga ati oya sinzajya Washington kubera ko mu ijoro ryakeye yabirose cyangwa se yagiriwe inama n'umuvugabutumwa ko kubikora ari igitekerezo kibi, akavuga ati sinzajyayo. Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko mu gihe Felix Tshisekedi yakongera guhindura gahunda nka mbere ntacyo yabikoraho, ariko ko yizeye ko umuhuza afite ububasha bwo gutuma haterwa intambwe nziza yo kubahuza bombi. Ati rero tuzategerezanya icyizere, si uruzinduko rwa Washington DC gusa ahubwo ni ugutera intambwe ziganisha kugera ku bwumvikane bwadufasha gutangira urugendo ruzazana amahoro mu karere kacu no mu bindi bihugu byacu. Tariki ya 27 Ugushyingo ikinyamakuru African Intelligence cyatangaje ko Perezida wa RDC uri ku gitutu cya Amerika azajya guhura n'itsinda rya Donald Trump tariki ya 4 Ukuboza asinya amasezerano y'amahoro na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Amerika igaragaza ko amasezerano ya nyuma y'u Rwanda na RDC azafasha akarere k'ibiyaga bigari kugira amahoro n'iterambere rirambye binyuze mu bufatanye mu rwego rw'ubukungu. Gitezwe ko mu rwego rwo kwibahiriza u Rwanda na RDC bizifatanya mu guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3, guteza imbere ubucuruzi n'urwego rw'ubuzima no kurinda parike. Ariko byose bizahorurirwa inzira no gushyira mu bikorwa ingamba zo mu rwego rw'umutekano zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR ndetse no gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe agaragaza ko ingabo za RDC zigiye FDLR ubufasha bikanakorana aho kuyisenya. Yasobanuye ko gusenya umutwe bizahurira u Rwanda inzira yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko ko nibidakorwa umutekano w'akarere uzakomeza guhungabana muri rusange nk'uko umukuru wa diplomasi y'u Rwanda akomeje kugenda abigarukaho. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira